Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Daralun yang berbahagia, Man Bandung, Pohaba. Sehat gibi Allah. Ini sengaja buci pitebit video saboh khusus ji karena nalun dengar video si Imran Pasir yang dilibatkan dalam fitnah atilun yang awal kalau ditebar fitnah yang namun jino ditamah lom fitnah. Yang jadi nyo sengaja lun klarifikasi sabuh video ke Imran Pasir yang ke anak dukun. Nanutri Imran Pasir yang mata saruk. Nanutri ya nyo lun klarifikasi sabuh puji video. Karena bermacam-macam tuduhan ke lun kalau ditebarkan, bahkan kalau ditebar fitnah ke lun macam-macam bago dan macam-macam isu yang kalau ditebarkan fitnah hati lun. Namun hana pupu. Karena kebenarannya milik Allah. Hana pupu bahpi jino nyo kait tamah lom pesona fitnah li binatangnya. Li perti ase li lubu mualim yang kadi tamah lom fitnah li binatangnya. Yang awai dipegah lun pancuri kameng. Dipegah lun pancuri udeng, dipegah lun pancuri bom plam. Dan di pegalun ke ditak li gelantu, di pegalun ke dipoh, di pegalun tinggal dalam kawasan Cina. Kan? Jadi bermacam-macam fitnah yang ditebarkan oleh Simran mata saruknya. Namun sabuh bukti hai dipenyata. Sabuh bukti hai dibuktikan ni bak kedanyo. Jadi nyo sengaja lun jauh video nyo sabuh. Jadi nyo ditamah lom fitnah ke di pegalun pancuri HP. Namun hana pupu sit. Hana pupu bah dipegah mama di Yahya di Jud li anak Hashim dukun yan. Hana pupu karena berdasarkan anak de. Anak de anak de dan anak dukun. Di saat mati si Imran payah tetah bubung. Karena menyodi nisamnya di te dukun. Dukun di te di nisamnya. Judi di te. Urung-urung paling kolot. Urung paling kolot menyo di Acehnya nakuh di kampung nisamnya. Di kampung si Imran Pasir. Jadi urung kolot lagi nyan, urung idiot menan. Dengan diminta kesalahan urung lain, ditiut tebar fitnah hadego. Karena urung bangai, urung idiot. Hana jenius si Imran Pasirnya, urung bangai. Urung paling bangai lam kawan, cuma dia pesok-sok droi jurnalis bangsa Aceh. Sebagai panitia. Padahal pu awak pimp sabai ya. Awak pimp sabai penejut terpakai dalam perjuangan. Pancuri kameng penejut terpakai dalam perjuangan. Anak pak pakai. Pelam lagi-lagi anak dukun. Anak dukun anak hibli. Anak dukunnya anak hibli. Karena si Imran Pasirnya kon berdasarkan darah asli Aceh kon. Ji tahil laju menyo bahasa gasa alun hun si Imran Pasirnya nakuh anu menjampu dengan hadas gayo. Maka seeknya dipetun mualim. Bahkan waktu dipegat video live di babah mencep-cep mata menan-menan muka menan-menan laju. Dipegah lon reut atu hayun. Lon yang reut atu hayun tapi mata yang saruk. Yang mata disaruk akibat dipoh tahun 2000 tahun 2000 jadi poh di masyarakat Aceh wate dicu kameng cupo juani nya anu dukunnya dipoh maka mata diharu di tamonggam hana getrimong di tengku belah Syafi'i ya wai hana ditimong man dipegah barang kapuji dia sok-sok droi pejuang ya sok-sok droi digang panegam pancuri tujuh panegam. Awak pimp tabai ya. Awak pimp tabai ni tu. Macam-macam tubaran fitnah ditijut pegah kegop. Nyoka dipegah lun pancuri HP. Meran mata saruk. Meran mata saruk. Umumku kasih tengah lebih lam kubu. Umum abusi kasih tengah kalam kubu, lam uruk je tak laju. Tapi golong pernah nyobe ku selama udip golong pernah terlibat lun cemecua dagau. Golong pernah. Jadi baik semorangan untuk kejak tebar fitnah, untuk bak kabilah hak dro ke hai binatang, namun kon hak dro ke kabilah. Kabilah perjuangan pengkhianat yang ada dalam partai PA.
Kah kau nak saya dek? Anu dek kah? Anu dek di nisam yang perute saya dek dung. Ramai. Cukup susah kehidupan urung di nisam nan. Baik tak pegah kedai kopi, kedai kios. Hawa teh kerukok pai datun gede kerukuh. Karena urung kolot di sinan dung. Dan dukun ramai di sinan, penjudi ramai di sinan, pemabuk ramai di sinan di nisamnya. Kon hana ada tempat. Ada dipegah ke perkara perang di Cotrium, hana perang di Cotrium. Yang dia bangga-banggakan perang di Cotrium hana pernah perang. Cuma di Cotrium urung gejak melindung kenan. Taturi urung kon hana taturi urung. Cuma hana cara lain untuk dibila kanot buma di baik bekah lian dukun yan. Maka di depan fitnah hati habusi. Handi jid musumpah helung menyojih yang dituduh lun kujit mat kitab suci Al-Quran, kujit tung sembayang, kujit suci tubuhnya, kujit mat kitab suci Al-Quran. Tapi binatang yang dijit mat kitab suci Al-Quran pun yang kalau dituduh lun jino kan ditamah lem fitnah hati lun. Ai pegah lun pancuri HP. Nyanu bajil nyan hana pengen. Gaji sebulan 2 juta tengok. Ke perkara YouTube lun jih urusan. Ke perkara YouTube lun ya pegah sebulan 2 juta. Lu hana boleh pengen 2 juta. Kan tekabo kon dusta dengan Allah Subhanahu wa taala. Peng 2 juta nyan ti tengok uro lun kerja. Kon ti uro ti tengok. Pejum. Jadi baik dia pegah apa pengai si binatang yang dibegah lun kopi goblo. Kapegah bak ma ke Hai Imran menyuman tong ma ke Hudit. Kapegah bak ma ke Saboh kecamatan lun bayi kopi. Saboh kecamatan. Hana dusta ku pemakaian abusi hino lembu isa. Baik kapeki kah sawa abusi. Kapegah abusi mupeng kopi hana kong kapegah hana peng rukok. Kong kapegah hana peng rukok. Lun urung blo kopi ke gop, urung tulung gop. Tapi lung kon haji umah. Kon haji umah. Kon nabi peng nabi boh manok saboh limpeng bibri limong are juk peng her tu ribe upload tu ba YouTube seolah-olah dibantu bangsa Aceh kan yang politik tak ti haji drama Bandung. Yang politik iblis kabeh dirangkul le perti haram jadah. Le perti haram jadah yang semah burung tujuh yang kewaknya hana sawah lun buka rahasia haji umah. Lun tupu. Perbuatan haji umahnya lun tupu. Bahkan dalam Facebook, dalam video empang berihnya nak pernah dikritik kurang suaka politik lagi le haji umah. Cuma hana boleh lun bahaskan, yang boleh lun jawab videonya nak kesimran mata saruk. Yang ati buduk akai di Yahudi. Jadi nyok yang boleh lun kesampo ke anak bajingnya kesimran mata saruk. Ke athedu. Nyok yang boleh lun kesampo sedram tuah. Jadi nak lun cok videonya sehat nak tolong upload ba YouTube. Alanya nak kirim kesimran pasai mata saruk haram jadahnya. Ilung hana boleh peng ba YouTube. Hana boleh dan YouTube-nya kon tujuan lun untuk jak minta peng. Hana boleh. Alhamdulillah lebih rezeki bila Allah di sini. Yang penting datim usaha lebih rezeki bila Allah. Kon bermakna lun jak pega YouTube untuk lun jak lawan penguasa zalim, untuk lun jak minta peng hana boleh. Menyepulai YouTube ke Hai Imran pasai kalau ke bak lun berharim lillahi ta'ala lun bi YouTube lun kekah. Kerana lun kon tujuan untuk lun jak minta peng bak YouTube. Yang boleh lun lawan urung zalim untuk lun buka pikiran bangsa Aceh yang disakiti, yang dipelikut perjuangan penjajah li penjajah. Penjajah jino kon penjajah Jawa li. Penjajah jino nak perti hati-hati PA. Yang awaknya penjajah jino. Baik nu pergi so sedram dua. Nyok yang boleh lun kesampo. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.